ama sa penin dabang pha hoi pha imuwa tuni November date 16 Lhungjang Christian Church komuna hitabang sona pule pa ten aho danuwa in ahed INDOI anakoi na lai ji in ama ho chunga jong ke pa thu seivin chuteng le hi che INDOI bom hi mi tam ta injong akimanda hi anasei tan tin hinla tu jing ka hi isei ki no mu chu atha aga ki mu do ki ke ho ministry ka che na wa ka ga mu do wa hi je chun student hall atha ka ga het do ki no hi je a chu ka het dung ju ju wa them kha hi sei je na ken nei no um na hi masanga chun ipu ipa tiaw hin pathin ano ho win iji pathin chu tu lai za ihon pathin hi sa pawa hi hilovin tin ama ho hin pathin noi mang pathin chung mang pathin tin ane hewin pathin jong hi ama ho he dan hin tu a pathin tabang hi hilovin tin pathin phalo ti dan jong hi ane nezu a hi hi jong le tu a ichoi ju INDOI bom hi ipiu zapal mana anakhumu iniu zapal mana anapiu chu hi in hi chi chu thila ho ki ti jeng le mu thelo ama ho win iniu zapal akipu juwa chu ama mana dinga hi chi ehin an choi ju le hi chi a ko na chu hi chi hi ina hi in chala an ki khai ju le an ki khai de chu hung hau the hung pa the ju wa hi chi a ko na chu hi chi hi pathin ho na ahin ne ju hi tu in hi chi hi a component ho hi epp ham ti hi an ve hi ti tu a ka tu pen hi gopi tu la ki ti in ti teng le hi chi a khaw ho hi khaw pi diuvin khaw pi tho som ki ti a ki sei ji chu hi in hi che khaw pi hin che po cha ki ti in hi che hi wo pi kha kyam adih kha kyam ahin so dan so adih kyam lewa hing vet sana hi in hi che hi le kel chal khat jong chu ahin so ding le a ki he leu hi in hi che kel chal ki he ki ti chu hin so vet sana hi chi teng do da hi in man cha phata i pui pa te anen ni ju khat na hin hi che hi le cha hi hi che ho se hi mang cha a thim thu ana sap tim leo gopi tul na sa bangin nesan khawpi na sa bangin nesan kelchal ki he na sa bangin nesan wo pi kha kem na sa bangin nesan neisa hil hi be in neisa sol hi be in kumpi sa pe ngi kumpi ju pe ngi he ta hi ana sap jiwa pathin chungmang pathin chu phathe ne ki bu sa ji hi chi hol a tuni jingka a hi chi INDOI component ho ki ve sa na a isei nom pen tau chu hi chia ki pi pocha hin asunga hin akang agu ki subang lo o mi ne hi kisun ep ave sa ham tile tu la za Christian hi now I Christianity hi to hi chi INDOI hi akizo ma na asei do in hi aji chu hi chi INDOI bom in ki khai ju wa pathin ho nai na man ji lai khang chun ehed do lo mai the ju hin la tu khanga bible sim ho student ho hin scholar ho in jong ki mu do la chu hi chi pocha niaw sunga hin akang agu ki subong lo akang hu ki koi jin hi ji chun ep ave sa ham ile jesu christa hi van no za hung hi za le nam zo sila ama hi ali asedo ti dam ama thui hung masa hi eju ku ki tel a jong cho na thung hi in hi je chun jesu christa ama crossa ki het be a agu ki subong loading tia bible john bungsom thum sunga ko isu sim le ke mu hin hi che khun jesu christa to aki khai kompite ni chu room se pai hon agave win akyang gu hen bongun ai le jesu christa pha na chun
athi ham ahin ham ti het nan anna te nga do nu le tuisi le tisan ki hal hunglong than ama hi athi sa hi tai tin adon po win hi che hun avet sa choi le Jesu Krista anna agu akengu ahi lo jong ata sa agu hal khat long ki subong loading ki ti chu them gau kama kon na ki sei sa zon le ka bu a su pu adi ahin hi su tabang na chun hi china ja po cha sunga hin ipu ipa te bin jong akang gu aza agu ki subong lo agu na koi jivin hi chun avet sa chu piam til Jesu Krista hi van no ja hu hin puwa hung ding jong hi che indoi bo ma i khai la ba jong hin akito na kha no me ti chu tu jing ka i sei do nom kha hin tin hi che chun Jesu Christian i hi now tu a i hi now he to kuki indoi bom mangcha pathin in ho jong hi Jesu jong hi pathin ho mama in a hivin hi che indoi mangcha pathin I ho chun Jesu Krista hi ahung ding ve sa na Christian I hi diu ve sa an to akibang tho thovin eju chu pathin Christian niti tin ni ki von min vo hi jong leo hen ipu ipa te vin ihung hi diu pathin hing ji an ho sa u ve sa na hi ti chu tu jing kai sei do no mu hin tin mi hem hin a Seikhel seiwal seilhinglel aumle pathin minin ki ngai da mu tin tunin jing ka hi chi sei do na wa lunglai na ki pa na pathin lunglai na I sei do hi le pathin I chung che wa pathe I bo pi ta win te kakipah ku ve